Pamiarsa pandemi COVID-19 nasional kantun nyihnayang penedunan ring tanggal 10 Januari war sekali tali kalih likur. Wilangan kasus nasional sanetedun kauningayang patanyakan diri. Wilangan pasien sede sangkading COVID-19 semali kauningin nincap muali ring dasan diri. Raris indik pasien kena COVID-19 kauningin ngelangkungin wilangan kasus anyar inggih punike 500-an diri. Anutin saking data Kementerian Kesehatan nyinayang pawawan kasus COVID-19 satak 6 diri, dados nyane katah wilangan nyane 6 yutaan diri. Selantur nyane ring kuentenan pasien sane kena kauningin 550 diri. Indik pasien sede mawawah 11 diri. Dados nyane katah wilangan pasien sede kantos 116 diri. Asa punika taler wilangan pasien sane kantun ketambanin langkungan ulung talian diri miwa sane keni panglalah ingan wenten penyiuan diri. Dihadewi Bali Pos nguningayang.